پشتی 7 سالان شراوستاندنا محلجا حسکی devera got pambolê tê vediçirandin. Dîsa careke din deriyê xwe vedike û pambo ji cotkaran dikire. Li gorî rêveberiya Mehleca Hesekê got ev gav hatiye avêtin ta got alîkariyê bi cotkaran bikin û nehêlin cotkar tê kevin bin fişarên bazirganan. Yên got pambo li sûka reş dikirin. Alîkarî kê ji hemû ketkaran re û çawa bîzaeta xwe pamboyê xwe serifîn zehmetî pir dikişandin. Meselen tücar gelek diketin mantıqê de tadil wan dikirin bi es'arên kêm dikirin fe ew jî baş bû wek derfetekê ji ketkara re bû ji emala re bû gelek derfetê kar tê çêbûn fe me mehlece îsal me gomê pambo ji mizaraa stîlan bikin wekî alîkarî kê wan re em ê ji wan re bifirôşin. ما 25 ماه نها دست بکر یعنی حیا آنا تقریبا 4000 تن مستیلام کریه اما گوری سال بری گلگی کم هاتی چمکی نخوشیا گوگ پامبود چه بوی صدمه وی بو جوتکارین هریما حسکی کیف خوشیا خو دیار دکن لسر کرینا ریوبریا خو سر پامبو جوتکاران و هوی دکن گو پدوین چاندنیا پامبو پیدا ببن د سالن بده والله قال لي كيف خوشن بمحلجي قال لي عاود شكامت كن ودرمان تعدل مكر بامبو وعم خازن تشجيع ما بكن قال لك وعموك بري بامبو بتشينين وسمادي بدن ما بزر بدن ما تعدل قال لك المهاتيه جوتكار بيجن وفي سالي شاندنيا بامبو سر نكتن چمکی کن کتا گویزکن پامبو و هیوی دکن گو نرخی کرینا پامبو بلند ببه. استقبال المراكز جيد جدا. ناوندین کارگه به کیفخوشی پیشوازی آمده کن. ما نه دما داین و نه دما ورگرتنه ده درنگ نخستیه. لی نرخ پامبو ارزانه. جبرویجی زخل سرمه هبو. پیوستی آمه به آلیکاری و پیشگیری وزارت چاندنی هبو. ای سال درفتن و خدمتی به دست مکت. لی اگر دی سالن پیشیا مده او ارکه لسر ملن مبه ویجی بومه پرسکریکن مزن چه بکه هریما جزیره روش آوای کردستانی بری گریزا سوریای دهاتا ناسکرین به انبارا پنبه سوری اولگوری آمارین فرمی ین حکومتا سوریای گو بری گریزا سوریای گو برهمین پنبو لهریما جزیره دگهاشته 240,000 تونی و دوی سالا داویده تنی گهاشت 5,000 تونی و سدمین کمبونا برهمین پامبو لهریما جزیره گلکن جوان داکتنا نرخین کلینا وی و بلاوونا نخوشیان به ایگوتی چارەسەری جێرە بێ دیتن لەو ما قادên çandiniya zeviyên pambo kêm bûn beramberî wê berhemên wê jî kêm bûn. Dara berekat Kurdsat News Hesekê.